Nas súas viaxes polo mundo, o artista Siro López puido coñecer a realidade das diferentes poboacións que foi plasmando nas súas obras que agora mesmo se poden ver no Colexio de Fonseca. Son realidades muy diferentes y muy complejas en ocasiones, ¿no? Tanto en América Latina como Asia o África. Me he ido encontrando pues con niños, familias, etcétera, o campos de refugiados, en alguna ocasión también en el conflicto de Bosnia. Entonces, todas esas emociones y sentimientos que he ido viviendo y que me han interpelado, en algunos casos también que me quitan el sueño o que me enamoran, ¿no? Y entonces es como una necesidad vital de expresarlo. Son todas pezas artísticas creadas con diferentes técnicas e elaboradas con materiais de refugallo. Con madera carcomida o hierro oxidado, porque esos objetos que en su día fueron desechados como inútiles, en cierto modo muchas veces nos sucede con las personas, ¿no? Que desechamos determinados encuentros o relaciones porque consideramos inútil ese encuentro. Y creo que nos tenemos que replantear muchas veces eso que todos decimos sí, pero que luego nos cuesta vivenciar o alimentar, como son los derechos fundamentales. A mostra de carácter didáctico e solidario está organizada pola ONG Mans Unidas para facernos reflexionar sobre os dereitos humanos. Como é o trasfondo da exposición son os dereitos humanos, pois a facer chegar a xente a idea de que Mans Unidas leva traballando contra a pobreza, contra a fame, durante máis de 50 anos, non? E a fame e a pobreza conculcan todos os dereitos. Cando se chegan a eses extremos en que a xente morre de fame, os nenos non chegan aos 5 anos pola mortalidade infantil, as nenas non poden asistir á escola, as mulleres están silenciadas e explotadas, non hai agua potable, non hai saneamento, non hai saúde. Que máis conculcación dos dereitos humanos, non? A exposición Arte e Solidariedade poderá verse ata o 25 de novembro. Ademais, programaranse visitas guiadas para escolares.